Даже нет, вот не работает.
Hayırlı gün, muhtaram cemaat, hürmetli millettaşlar, hürmetli teatr sanatın suyuşu tuğanlar, dostlar. Bugün mene Tatar teatr sanatı Галиасқар Камал ismindagi Tatar Davlat Akademi Teatrı hem mingerlegen teatr sanatın suyuşu tamaşaçılar zor yo'g'altuga duchor bo'ldik. Marhamatsiz o'lim kutmaganda butun dunyoni oyqagan bu shir zahmati bizning oramizdan sahnadosh do'stimizni tanilgan artist, Rossiyaning ot qozongan Tataristonning xalq artisti, talantlı artist, ko'rnekli artist Aydar Sadriddin'oğlu Hafizovni bizning oradan baqiylikqa olib ketdi. Nishatasin. O'lim har vaqtda shulay kutmaganda kelar. Ammo busi bigarak kutmaganda bo'ldi. Ali necha kun ilikkina sahna ortida bahaslasha şahmat o'ynab ol menga mat qo'yib ham shul mat qo'yganina dik shotlanib ketib borgan edi. Men uning ortidan aytib, "Bundan so'ng ikkinchi o'ynaganda men senga xotiningni keri bermem. Nega jarar shulay aytarsan" deb kulib ketgan edi. Mana ikkinchi martaba o'ynarga to'g'ri kelmadi. Bir necha kundan ishlab Aydar do'stimiz og'rib ketgan deb, ana tag'in bir necha kundan ishlab больницаga o'qisolganlar ekan deb. Hamma bundan 3 kunlik o'tamaydan bu bik uzoqqa ketdi deb narsadir ko'ngil sezgan shekilli shaltiratdim. Oldi telefonni. Lekin ilikkiga ko'r Aydar Hafizov tovushi tug'il edi. Eshittir zaiflanlar biroq qolgan. Jaloliddin Shariktash Sizmi rahmat shaltiratuva meni shunda o'qmayda mehallar xallaring, bu xallaringda bir keladi. Aytam, ayt olg'a ketish bormi? Yengillik bormi? U aytam, "Mana doktor qori endi vrach kira endi qori." Aytam, "Yo'q, olg'a ketish bormi?" degan shu hamon. Buni tirishamiz endi vrach kira, men angladim. Demak, buni uzun so'z bilan endi intiktirga kerakmi? Aytam, "Ishqtir ko'ngilin ko'rgan, aytam sen endi erkalanib yotmanda. Shiq o'ynab bitirasi partiya bormaytam shahmat tasini degash bir kulib qo'ydi. Zarar jalal chaqqash o'ynarmiz. Kilo shaltiratuva rahmat. Xush degan so'zi mana bu aning so'nggi so'zi bo'ldi. Men eshitgan. Endi mana kisha kutmaganda shunday og'ir xabar eshitilgach, men bek uzoq vaqt narsadir isime kelolmay turdim. Buning sababi da bor. Chunki biz naq 60 yillik onun bilan birga teatr училищесine o'qirga kirgan edik. 60 yil. 2 yil o'qidik. Ul bizning oramizda ayrilib turaydi. Shunday ispay kiyingan shivar yigit suzilib ketgan. Yo'q, ona tishqi qiyofatda motor edi, motor kiyingan edi. Mana onun shali yoqqa bilan asqa paltasi mening gil ko'z oldimda turadi. U bek tirish kishi edi. Qoyadir bayonchi bo'lib tashlagan. Tirish kishi. Men ham to'g'ri aytam, mana hali so'nggi yillarda u endi umartada boshladi. Biz 2 kurs bitirgach, u onu armiyaga olib ketdilar. Biz uni endi bek shaplab uzatdik. Albatta, undan xati da keldi. Endi u armiyadan qaytganda biz endi o'qib bitirib ishlay boshlagan edik. Ham ol mana Ildar Xayrullinlar bilan, Firdavs Xayrullinlar bilan Marcel Hakimish kursunda o'qiy boshladi. Ana 70-yillarda bitirdilar ular. Onlar ol Filarmoniyada ishladi.
нәфис сөз ұстасы болып, Үсмә театрда да ішлеп алды. Һәм Ленин исемендәге культура сарайында ул режиссер булып та эшләде. 78 елда ул театрга килде һәм беренче эше аның Китмәгез тургайлар дигән спектакльдә Азамат роле һәм бик әйбәт уйнады. Икенче роль аның Талак спектаклендә Мирсәет иде. Шуңа рольләр китте, рольләр ул популярлашты, үсте актер буларак. Һәм менә көтмәгәндә шушындый хәл. Нишләтәсең? Адам сагышлый, Алла багышлый диләр. Тәкъдирдән узып, әле бер кемнең дә бер нәрсә дә кыла алганы юк. Күрәсең, язмыш шулай булгандыр. Миңа әлбәттә үземә бик авыр, 60 ел бергә аралашып, киңәшеп эшләнгән иптәшне бүген без соңгы юлга озатабыз. Аның туган авылы монда Питрәч районы Күн авылында. Аны шул юлга озатабыз. Безгә хәзер инде нәрсә? Аны онытмаска, аның исемен һәр вакыт матур сүзләр белән зикр итәргә һәм дуабыздан калдырмаска кирәк. Айдар достым, бәхил була. Без синнән мең бәхил. Мөхтәрәм җәмәгать, хәзер без матәм мәрасиме башларбыз. Мин иң беренче итеп, хәзер микрофон алдына Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллин чакыра. Мөхтәрәм җәмәгать, Татарстан Республикасы, Россия Федерациясы мәдәнияте, театр сәнгате гаять зур югалту кичерә. 13 декабрендә 78 яшендә Татарстанның халык Россия Федерациясының атказанган артисты Хафизов Айдар Садри улы бакыйлыкка күчте. Айдар Садри улы 1943 елның 20 майында Питрәч районының Күн авылында туа. 1970 елда театр училищесын тамамлап, 50 ел гомерен театр сәнгатенә сәхнәгә багышлый. Шул вакыт дәверендә 80ннән артык аңа гына хас иядә башкарган рольләр, педагог, режиссер буларак кылган гамәлләр безнең тамашачыларның, халыкның хәтерендә мәңгелеккә сакланыр. Татарстан Республикасының мәдәният министры туганнарның тирән кайгыларын уртаклаша. Урыныгыз җәннәттә булсын, авыр туфрагыз җиңел булсын. Сез Татарстан Язучылары берлеге рәисе Данил Хәбиб Рахман улы Салих. Рәхим итегез. Мөхтәрәм җәмәгать, 62 яшемә җитеп, микрофон алдына чыгып, сүз әйтергә, җөмлә төзергә мондай авырлык кичергәнем юк иде. Барыбыз да беләбез, дөньяның бер гүзәле сәхнәне бизи торган, Тірі көмеш кебек йөгереп йөри торган, эшләп йөри торган, атасы белән анасы 90-ның аргы ягына китеп дөньялыктан киткән Айдар абыйны шушы яшендә безнең арабыздан китәр дигән уй башка килгән әйбер түгел. Бу хәбәрне ишеткәннән соң төннәр буе йоклап булмады. Чынлап та әле ул эшләргә, яшәргә хаклы иде. Мин аны 90-да да сәхнә тотар әле бу дип һәр вакытта да уйлыйдым. Айдар абый һәр вакытта да әдәбиятка якын булды. Һәр вакытта да безнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез, прозаикларыбыз, драматурглар турында сүз әйтәсе юк. Һәр даим ул алар белән
motor tığız ilimtede yaşadı. Şuna ko'radir de ol her vaqtda da Tatariston Yazıcılar Birliği'nde o'tkazilgan bizning yazuvchilarimizning ijod kishalarin, ularni isga alularda ularning rejissyorligini o'tadi. Ham har vaqtda da onun bir ishi ikkinchi ishine o'xshamagan bo'laydi. Ol qavatlanmaydi. Ol o'z ishine shunday tig'iz ilimtada kirib, birtiklab her noktasın ötürün orunça koyup, şınlap da kişinin alkışların alatırgan işler işleydi. Şuna göre de bizning yazıcılarımız Aydar abini hürmet iteler idi, hem ite bizde. Onun şunusunda eytesi kile, Aydar abinin cemaatine pek zor rahmeti biz. Şınlap da olar yaş kilip, jitekleşip şuşu sahneye kirip, nice diste yıllar Tatar tiyatr dünyasını alga sürediler. Matur balalar üstlerdiler. Rahmet ana. Hem indi rıfsat itigiz. Aydar abisini Tatariston yazıcıları onun kimligine bilsin bir koşanda unutmayacakız. Özümüzün eserlerde ele sizin isminiz kalkıp çıkar. Biz onu halka jetkiruvde ele bu işini başkarırız. Ağır tufrağın jigini bilsin. Eyvet idin, şep yigit idin, şep hem unutulmazlık işler işlep gittin. Bahil bul doğanım. Söz merhumunun kurstaşı Rusya'nın at kazangan Tataristan'ın halik artisti İldar Zilnuroğlu Hayrullu'nga rahmet etsin. Biz Aydar bilen yaşlı kilir училище'de tanıştık. Marcel Hakimiç kursunda okuduk. Diplom spektaklinde birge oynadık. Birge tiyatroga geldik hem көп yıllar birge kolga kol tutunup icra ettik. Şuna göre onun kituğu turundaki haber bizni şok haline kaldırdı, titrendirdi, attırışta kaldırdı. O bulay tez gitirge tiyişiydi. O bir turmuşunu yarataydı. O selamet yigit idi. Biz onun больничный alıp ağırıp yatkanın hatırlamayız. O turmuşka aşık idi. Turmuşunu türlendireydi. Özünün turmuşun bayitadır iyi. Türlü formalar tabadır iyi. O icat itti. Bakşasını üstürdü. İdil kamuda balığını tuttu. Hem hatta 70 yaşını uzgaç dik tırmaz, işsiz tırmadırgan Aydar umartaşılık bilen şıgıllenip özün, ailesin hem biz dostların, kollegaların bütün bizden de bal bilen tekmin edip durdu. O tırmışını yarataydı hem bulay tiz gitirge tiyişiydi, tügüliydi. O bik güçlü selamet nesilden, onun etisi 90'ını uzun, enisi 100 yıl yaşını uzun, bu dünyadan gidip bardılar. Ne işlemek gerek? Demek, bunda takdirim bu tenşe bulgandır. Hoş dostum, bakil bul, ornunu cennette bulsun. Biz seni bulmadeş olarak gel iste tutarız. Siz tuğanları isminden singlisi Tataristan'ın halik artistkisi Rushaliya Yukachova'ga rahmet etsin. Hürmetli cemaat, mena bugün mında çıkıp söz aytı bik ağır. Mena gına tugul bizim bütün gayle bizge, bütün nesli bizge. Bizim nesil, hafizlar nesili, bırıngıdan kelgen nesil. Onun ağaçı bik zor, butakları bik köp, yaprakları bir hesap. Biz bugün barımızda özümüzün yaratkan abıyımızını sıngı yılga uzatabız. Bizim için bu kütülmegen hal, barımız içinde. Biz onun singilleri, inileri, ol bizim her birimizin de yaratıp singilim, inim deyip eyte turgan idi.
işlegen işlerine kuangan çağında arkamızdan jilkebizden süyüp buldurdun singlim deyip az söz bilen gene özünün kanagatligin bildire turgan idi. Elbette biz bulay tezgine gider deyip ulamadık. Bizim için bu kötülmegen hal. Eli tıra belki ona gelir benim anım başım bilen min bu haletini anlayayım. Ama lakin yüreğim, көңілім bunu kabul ete almıyor. Ol özü bulsa aytır idi. Hem ol şulay yuata turgan idi zamanında. Singlim sabır bulurga gerek. Sabır bul. Etiyen ilerini sana yolga uzatkanda da, ipteşimni sana yolga uzatkanda da ol şulay sabır bul. Min bugün özü bizning nesilge, Hafizovlar nesline sabır buluguz dep aytesim kile. Feride apa bigrekti sina. İlli yıldan artık birge kulga kul tutuşup yaşagan halalci fitingni soңғы yılga uzatasın. Sizning turmuşta türlü haller buldu. Ağırlıklarını siz bir ikevleşip jengip çıktınız mine degen iki bala östürdünüz, unuklarınız, unukşıklarınız. Hazır indi sina soңғы günlerine halik üzüne, balaların bilen birge tanışlıkta Aydar abini uylap, ona dıgada bulup, sana isenlik kine tilisi kala. İsen sağ bul sen biteli özünde. Neçik bolsa da özünü tutarga tırış. Çünkü balalar. Singlim Aysulu, singlim Leysen. Sabırlık sizge, bizim hamme bizge de. Bizim nesilini, Hafizovlar nesili, üç sözlü ücret deyip yırteler. Bizge şunday kuşamat dağılgan barımızga da. Eyyi üç sözlü ücret. Aydar abi ücret. Feride apa gel eyteydi. Abıyını bilesin bitinde ücret üç sözlü. Min anı naçar sifat deyip uylamayım. Eybet sifat. Ücret bulup özünün aldına koyulgan her bir işini yerine jitkirip boşkarıp çıgaydı. O koyda neydigine iş bulmasın. Üç sözlü bulup, öz fikrin, özünün sözün eytebile turgan kişiydi. Men bir gururlanaydım. Hem gururlanacakmın. Abıyım, bağrım, bağır kisegim. Ornun cennette bulsun. Soңғы yılga azatabız biz, unutmabız benim bugün aytgan sözlerim. Dığa bulup girişsin Rabbim. Barıgızga da bik surak. Söz Mercani Meşterin İmam Hatibi Ansar Hazret Müftahı'da. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu muhterem din kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, her barşalarımızga da məğlum, bu urunga her barşalarımızda Aydar Sadreddin ulunun ruhuna dığa kılu niyeti bilen, izgi tilek bilen jıyılıştık. Allah Rabbimiz Aydar kardeşi bizning ruhun şat eylep, ağır tufrağın jingil kılsaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde eyte, merhumelerdi şatlanıp yatarlar, kuvanıp yatarlar. Eğer de bu dünyada dıgaşı balaları, tuğanları, yakınları bulsaydı. Elbette Aydar Efendi de şatlanıp yatar. Çünkü dıgaşı balaları, dıgaşı tuğanları, gaziz tırmış ipteşi Feride Hanım var, balaları var inşallah, hizmetteşleri var. Elbette anı yaratkıp, karavuşu tamaşaçısı, her barşaları da Aydar Efendini dığa bilen iske alıp yaşarlar. Her biri biz de dığadan taşlamabız. Allah Rabbimiz Aydar Efendinin ruhunu şad kılsın. İnşallah Kur'an okup birge dığada buluruz. Ondan sonra cenaze namazına inşallah basırız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم Üzüңнің ризалығына, рәхмәтіңне, көркәм шәфәғатіңне үміт етіп, мүбәрәк урынларға, Айдар Садыриддин улын соңғы юлға ызатып, аның рухына изге дұға белән, изге тіләк белән һәр баршаларыбызда кулларыбызны дұғаға көтәрдік. Көтәргән кулларыбызны буш кылмасаң иде. Һәр баршаларыбызның да Айдар әфәнденең рухына кылган дұғаларыбыз, теләгән теләкләребез ризык булып, әҗр вә савап булып барып ирешеп, әй Раббым изгелекләрен арттырып, гынахлары булса киң рәхмәтең белән гафулардан әйләсәң иде. Газиз тормыш иптәше Фәридә ханыма, балаларына, туганнарына, якыннарына күркәм сабырлыклар, түземлекләр биреп, Айдар әфәндене дұға белән генә искә алып яшәргә, хәерле, имин, сау, сәламәт, озын гомерләр белән үзең бүләкләсәң иде. Әй Раббым, Айдар әфәнденең рухын шат кыл, авыр туфрагын җиңел кыл, тар каберен киң кыл, гамәл дәфтәре уң тарафлардан тапшырылып, сөал сорауларына җиңел генә җавап биреп, Раббым, мәңгелек җәннәтләрең, Фирдәүс җәннәтләрең белән куандырсаң, шатландырсаң иде. Газиз тормыш иптәше Фәридә ханыма, балаларына, туганнарына, хезмәттәшләренә, тамашачысына, Раббым Алла, хәерле түземлекләр, сабырлыклар биреп, һәр вакытта да дұғадан ташламыйчы, дұға белән искә алып яшәргә дә үзең җиңеллек, мөмкинлек бирсәң иде. Раббана гфир лана ва ли ихваниллазина сабакуна бил иман. Раббана ла тузигh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina ghazaban nar birahmetika ya erham rahimin. Amin. Allahu ekber. Ruhu şad bulsun. Allah Teala ruhlarını şad eylesin. Muhterem cemaat, hürmetli kardeşler, doğanlar, mürəxsusunun bilen bizning matam rasimi tamam. Hazır mərhum bilan xoşlaşırıq. Sizga barınızga da kelganigiz üçün bek zo'r rahmat. Endi mərhumni kun avluna xatni uzatırga tilovchilar bo'lsa, ana avtobus rahim etasiz. Hazır mərhum bilan baxillashamiz. Baxil bo'l, aylar to'g'ri. Rozi bo'l ki, biz sendan ming baxil o'rning jannatning turlarida bo'lsin. Rahmat.
Cenaze namazına basırsınız. Cenaze redlerge basırsınız hemen. Taşka tezleri de bakın kızlar orta yuraslar Allah Ankara saflarına basırsınız. Bu yaktan çalıştılar. Куда это я уберу? Куда я уберу? Да. Şiret bakalım. Atın kızlar ortağına varın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz din kardeşlerim, inşallah cenaze namazı başkarırız. Cenaze namazı başkarır aldığından bir neçe gene sıra verip alam. Aydar Efendi'nin olasıları, bilesileri, buruşları yok idi mi? Yok. Yakşı kişiydi mi? Allah Teala ruhun şad kılsın, barası uğrunların cennet bakşalarında kılsın inşallah. Niyetini kışkırıp, niyetliyim, benim arttan inşallah kabatla barısız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi niyet kıldık. Cenaze namazı ötemekke. Allahu Teala'ya sena için. Peygamberimizge salavat için. Ushbu meyyitge dua ve sevap için. Yöneldik kıybıla tarafına. Iyıdık ushbu hazır imamga. Halisen lillahi Teala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ey Rabbim okulan cenaze ibadetlerimizni, okulan Kur'an ayetlerin keng rahmetin bilen kabul eylep. Aydar Sadreddin ulunun ruhuna Rabbim dua bulup, rizık bulup barıp girişüven, ecir sevap bulup barıp girişüven nasiplardan kıl. İzgiliklerin arttırıp, günahların gafu kılıp, barası urunların, firdevs cennetlerinde kılıp, her barça yakınlarından, aziz tırmış ipteşinden, balalarından, hizmetteşlerinden, tamaşacısından razı bulup, vehil bulup, tınış yatarga da üzeni gerdemşin eyle. Rabbena adina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve qine gazaben nar bi rahmetike ya erham rahimin. Amin. Allah'a ruhu şad olsun inşallah. Allah Teala Resulü'nün cennet